Gusti Allah. Ari ora jujur karo kita ku. Wis pegat peang. Segala sesuatu ku Kang jujur karo wong wadon ku. Kuwon si duit ditebetaken gede beli Kang. Ari sampeyan ku anggur beli zaman sekian zaman duit ku Kang. Metu ning pasar bae di kanggo maset kena denda. Ari sampeyan ku udah kupi dironang beli Kang. Rabi ngomong goplak gaplik sampeyan ku ya. Waya duit ilang arani Rabi. Makane gak ada. Bakal duit ku dinanan ning Rabi. Gusti Allah makal beli ya. Aduh. Aduh. Arep ngomong apa? Kita dipen beruang. So, ngomong ah. Dudu saking mokonan no. Iya, pribe? Duit iku nganggo cadangan. Ya makanya aku ngomong karo ngadonku. Bokat anak butuh apa mbok apa. Angger be wong lanang yang bisa lanang lho. Ya makanya gua aja ungkut tebetan gua aja ilang tapi kan ngumbangi. Ari sampean ku pribe dari laki. Cukup kita surat kuat ya. Tadi Rabi mengirimkan kenen bae. Dia Rabi kan lebih ning laki le. Ya sebenarnya lu nok lu cukup beli duitnya lu. Kita ku beli juta. Aduh dua laki ku ya guys. Cukup bae. Wis cukup. Nyikir mana? Wis nyikir mana? Nyikir. Astagfirullah. Madu rumah tangga tahunan kau sirah gua. Istighfar nok. Wis mana? Nyikir. Balik kayak di wong tua ira, balikan. Astagfirullah nok. Istighfar nok. Wis ari sampean ku ari ngomong istighfar si pinter ah. Wis lu nggak aja mantok-mantok yang ya. Ari ngomong si pinter sampean ku. Wis mana nyikir? Nah, balik. Mana? Nyikir mana? Nyikir. Oh ya Gusti. Tapi gula kayak mokonan teman. Wis jaket mana nyikir? Aja mantok-mantok ya. Dan diparingi rabi gula eling Gusti. Oh ya Allah Gusti. Dengan sabar. Aduh. Sakit ma, aduh ma, sakit, aduh. Siapa kini kang nabrak ke? Aduh, cedan dulu aku. Kena maning. Sorry Den. Seneng ya? Delong wong lagi sedih ku. Rabi jaluk pegat ku. Aduh. Besok apa kini? Aja emosi dipitin siraku. Sirah ngaca dipit. Ya, siapa ke? Ke ngaca dipit. Iya. Aduh. Kayak gitu blesak belepotan temen. Aduh, gara-gara bijak dulu ki. Bisa aja emosi bae mana rek kupiak tipit sumber lamaran. Bari gantengnya aja hilang. Ay. Iya, kita ganteng kok. Ya sih mangkat yuk. Ning sumber lamaran yuk. Yuk.
Ke, Den, kian sing arane sumber lamaran ke. Iya, iya. Mana Den, banyak kita pasti ngucur nang. Gage dul, ya dul. Aduh, seger kah? Seger syukur. Dul, ira sibuk beli dul. Ya sibuk orang sibuk Den. Iri jari lagi galau. Iya dul. Galau nang apa? Ya, Ya wis yo, luru tempat sing adem bae, ngau ngobrolnya bari enak. Ya wis, ya, yo. Yo. Den, ini kayaknya adem li ngobrolnya. Iya yo. Pripedit, masalah apa? Jadi kenen dul. Oh, jadi mengkonon masalah Ya bakar rabi beli ngerasan jukut. Ya siapa maning lo duduk tuyulku. Wis tuyul di burung kunku, wis pasti. Sing bener sih dul. Aja gawe fitnah baik gak? Angger bae. Apa informasiku ngeyel, ira ku ngeyel. Baru beli zaman kin lagi wong ake ilang duitku gara-gara tuyul baru beli re. Yang berita kakek. Wah, ya wis. Kayak duit kita ke dijukut tuyul ke. Ya pasti, kunci pasti. Ya wis dul, kita lepen buru wujudnya tuyul pribe. Bener ira pen baru. Iya dul, tapi priwe caranya? Ya wis makanan bae. Marak bae ning umeh bakolot. Ya wis ayo, ning bakolot yo. Tapi kok dipit santai dipit deh le. Pribe. Bakolot iku tamu pirang-pirang. Kali Ya telepon dipit lah, telepon dipit. Zaman modern masa di telepon dipit ku. ya wis sok kage telepon dikit lah. Ya wis kita telepon dipit ya. Ah iya sok. Wih, canggih dul. Prip, oke lah. Dasar udin kudik. Nah, jadi prip ku cara ngundang telepon deh. Sira menang bae masa ngerti ya cara ngundangnya. Wis deleng nang le. Itu. Menelpon bakolot. Aduh, sepi temen ya, sing wetan, sing kulon, sing elor, sing kidul ya teka. Siapa ini? Halo Dul. Halo. Bakolot. Ani ngomong beli. Anak rumah, anak berapa Dul? Mengkenen, Ba. Ya, paham. Ya saya Den, bakal tean ngomong. Iya. Langsung bae, bakal hotel kumpul lagi sibuk ya jangan ngomong. Siapa kena dipit duit mahare.
Tapi ya beli dul. Makolat kok bisa ku. Remenang. Top di urung top palu rereang ki top di urung pasti. Sing bener. Wis ayo percaya ning isun wis ayo. Ya wis yo. Makolat ko uliin mo sing bisi mo sa makolat ko. Sakti makolatku. Makolatku bisa nyelam makolat bisa nyelam 2 kali kan. Oh, cepat. Makolat. Makolat dulu ya. Kayak masih turu, bengi begadang kita Ya, baru. ya kayaknya lagi di kliworan mo yang kana mo bengi. Woi. Siapa kowe? Mati. Oi, dolah kasihku. Mana. Mancing. Duh, cekemplun. Penamaning dulu. Waduh, makolat. Saan temen? Men, udah pas biasa, mbah mamung kalau biasa. Penerangan yang pecah kayak si Din. Ngerjain Aku ya. bae. Bocahku. Sok Din, ngomong keperluannya. Wis ning ngarepane Mbak Kolote iki. Ya, sira bisi. Bisa kita ngomong. Wes. Sira bocah loro meneh, Din. Karo Sidul. Wis weruh simbah perune sira. Aduh, temen Makolat ja. Weruh. Ya. Ira mau iki kelangan duit ya. Iya. Kalau rapine ira jaluk beresan ya. Bener, top. Baik kita ku paling hancur. Saan weruh ya. Ya keru. Aduh, wis ora salah sira meneh ku. Aduh, wis mengkenen kudu sing sabar sira. Nggih, Mbak. Padahal kita weruh ning Facebook. Den, Ya. Dul, Nggih. hal gaib iku termasuk bentuk rukun iman. Iya. Nggih, Mbak. Kang pertama, Heeh. iman kepada Allah. Iya, nggih. Kang nyiptakaken alam, Nggih. termasuk alam gaib. Nggih. Kang bilih bisa dideleng Heeh. karo mata biasa. Jin, malaikat, manusia, karo Iya. seluruh makhluk hidup iku ciptaane Gusti Allah, Din. Nggih, Mbak. Nggih. Menciptakan jin manusia, malaikat nganggo beribadah ning Gusti Allah. Nggih, Nah, Mbak. Dul, sira Din. Tuyul iku mau termasuk makhluk ciptaane Gusti Allah. Iya. Hati-hati. Dul. Dosa kang paling gede iku menyekutukan Gusti Allah. Nggih, Mbak. Nggih, Mbak. Sira kudu hati-hati. Iya, Mbak. Ya wis, Mbah agi arep ritual dikit. Nggih, Mbak. Ulah pecah. Tuh kapan metu ya? Makolat. Tuyul apa ae deleng ngene ku batur ira. Ampun.
Kena maning. Tuh. Aduh. Menurut penerawangan Mbah Kolot, tuyul iku anane omahe si Raden. Ya. Ning pojok wetan. Yuk, kita mana? Sekian tambah kolot. Yang kok nunggu Indonesia adil dan makmur. Ya sekian masa engkau Blut si Raden. Yung mana? Ya sekian. Yuk. Aduh. Mundur. Gitu. Menurut penerawangan Mbah Kolot, tuyule kala ning kene. Iya. Hop. Sira mancing cukup tak gelas loro. Iya. Kin ke tangan ki ora bisa dilepas nih. Lamun dilepas bisa lu aman. Jadi kin sira ka wis aja. Mana-mana iki tunggonana Nggih. gelas loro ya. Nggih. Tapi mene sira kok aja dipendek. Aja dipenya. Iki gelasnya, Mbak. Betul, gelas itu. Tempel kening tembok tuh. Nggih, Mbak. Diwalik gelas itu. Nggih. Gitu. Dan sikute dene Raden. Dianjengaken Den. Makanya Tempel kening tembok. Oh, lor-lorane. mana maning? Ah, siji. Sedikit. Oh, bas. Meneng ya sing ngateng ya. Ya, kali pribe. Iya. So, dibuka matae, katon bre tuyule. Ora kedeleng Mbah Kolot. Katon beli. Durung, langkat je. Wah, pantesan. Mbak Kolot teh durung dibayar mahar. Ya beli katon, Den. Kemarin dicoba. Ai iki duit lamaharan ning tepung dul, dikutakan dul. Den, Ya. meremaning deh. Aja kemek dibuka lamun si mbae durung kon-kon buka ya, Dik. Oke, Mbak. Sabar, Den. Oke. Ada. Enak aja. Pendelang tuyul, tak candak tumun tuyul eh. Ada. Berhasil. Bang David amplopnya. Aduh, mantap. Ki bagian yang baik. Nah, ki yang duit lagi. Bah. Soalnya bukan durung kene mate. Padane gula karo tangan gula pegel ke. Terus Den, dibuka mata Den. Ndi Mbah tuyule. Kita wis pegel ke. Langka je tuyule. Iku, Den. Ning pojokan, Den. Lagi kingkel tuyule. Pegel, Mbah. Kena maning duh. Pegangan dulu. Sampai itu lagi apa? Pleding. Kok minggat sih, minggat ya? Tulung. Tulung. Mampu dia lagi apa? Nang, iki tulung nang. Nang gelas iki, wong pegel iki. Lagi.